Praise the Lord. Yeah, the ele tua le nita out. Fatalo fatu. Ni tato aina oro papiona tato ye le nita out. Na lo fo tato fale ia le ngata fo ile ni sio tato aina oro mafai ona tato mafuta mai nunga upena te failani. Ia wafo inisio fato nunga le malo o papiona tato ye. Ia ai le tua ia le mafuta mai o tato aina. So fatalo fatu nei o tato aina oro mafai ona mafuta mai le nita au. Ai me se foi nei o tato ainga o loo papeo na tapua I mai ia ma whaalongonongo mai Australia, Antitali, ma nei o tato ainga I Australia. Ia me se foi le ainga o Peachwood, o loo papeo na whaalongonongo mai. Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ from here at Peachwood Grove, but also to our family that are online, our brothers and sisters from Peachwood, but also many of our families that are able to tune in this morning, this lockdown morning, as we come live from Mangere. Amen. Praise the Lord. Yeah, let us pray. Ola tatou tatalo. Yeah, ona tatou whaangonongo le whatasi mau I le upo le atua I nei tai au. Tatou tatalo whafta I tele lava lo mātou atua. Mātou te tā ua lava le lei, o lo suafa, le paia, o la wafio, peana. Tai nei mātou si o mātou tamai le nei tai au I le mātou taulanga o Vilingual, mātou te whaafoi atu ai atu ole Vilingual. E le lei lava oe, e tū mauro o lofa, tū mauro whaamaoni, ai o oe foi o le atua mi o tonu, e te whaamasino, o oe o le atua whaamasino tonu. So mātou te o mai male anganga whaaloalo, mātou te o mai male anganga o whaetete, I o luma I le nei tai au, a wā mātou tāpua inga, e wi lava ina e leo whaatasi-tasi I mātou, I le tino ia e whaftai wa maua fo I le nea manoa, mātou te mafuta whaatasi e lunga o benga te whainangi, o awala whaatekonolosi, whaona pō nei o loo mawhai ai, o na maua bere pesa o ta inga, ia mātou te wala watu e ielo whaau unga, malo whaamamianga, Ina I o mātou ainga o lo maua le avanoa whaanongolongo mai ai le nei tai au. Father, we thank you this morning, and Lord, we pray for anyone who is able to log online and able to listen to the word this morning. Our prayer, Lord, is that you continue to stir the hearts of those who listen, and may we continue to come to you, Father God. Even in a time of lockdown, we continue to declare that you are the Lord of Lords and the King of Kings, that you are sovereign in every way. So, Lord, bless our time as we come across your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ia vi le tua. Le tai au nei o le safapeona malolo le tatou mafutanga le vaisana te nei ono le tatou mafutanga ma si o tatou auso mai Eperu ia me se foi le uso ia mate le safapeona tatou iai ia ana tu ua le tatou mataupu le Eperu. So if you whaau ina pea la le tatou mataupu o lo whaapeona tatou iai I le tusia Eperu. We are in the book of Hebrews, this wonderful epistle, this letter to the Jewish believers and the Jewish people that this letter is addressed to. Le tusia Eperu ina ia whaapeona a vera fisoswani mo I lātou I maua mai tatou tusi. Ia pe fatu maua mai fo I leo tatou mataupu le Eperu. Se I tatou facing te patai lai titi ai tua. Ona o le tusi lea Eperu, o le tusi e tangata, o le atua, po le numo o le atua, po I lātou na talitonu, ma whaatuatua ia Iesu Keriso, ai sa lātou, sa iei lava le vaaina lea a ngai le whenenga tuai, ia po sauninga o le whalawhitawhai, ma mea ma lava o tūlanga o le tangata Utaia. So this book of Hebrews, we know it's written to the Jewish people, and it's written to those who live and identify as Jewish, and they live the culture, and their whole life is the sacrifice, the temple, they know the laws, and they live out their lives in this way. You know, what tato o maina lea o ina le tusi lea Eperu, o le tusi a Eperu, e whaautu I le sili ese o Iesu Keriso. Amen. So we look at this book of Hebrews, and its main theme is the superiority of Jesus Christ. That Jesus Christ is better than the old covenant, is better than the old system. So o Iesu Keriso,
ua sili o ia i le whenenga tuai, i le sauninga tuai, pe o le aunga atua lea o le tusi lea Eperu. Ino tatou tau nuu mai lana mta koe fitu. Ino mta koe fitu, a mata e lola ia ona tatou va ai, i le sili ese o Iesu Keriso, i lona i tū whaafeitau langa. Lea la o tatou i loa o Iesu Keriso, o ia o le whaitau langa sili e whaavavau. So e whaavavau le whaitau langa o Iesu Keriso. So when we reach chapter 7 of the teaching of this particular letter, we arrived at chapter 7, and in chapter 7 we started to look at Jesus Christ, his superiority as the high priest in the order of Melchizedek, or the forever covenant, or the forever priesthood. So o Iesu Keriso, o ia o le whaitau langa sili. Mai le mtaapu la fitu a ngai mai le mtaapu e valu, iwa, lea o tatou tau mai le mtaapu se fulu. Sa tatou ka awa ai ai le sili ese o Iesu Keriso, o ia o le whaitau langa sili. O lo ngā lue o ia i le whale whetā whai whaalelani. So i le malu whaalelani. So o whiaolo au nei nei Iesu Keriso, i lo nei tū o ia o le whaitau langa sili e whaavavau, o lo auna o ia i le whale whetā whai i le lani. Mana tua fo i le tatou tala noa, o le ata o le malu lea o lo vaai i aile tangata iuteia. Le ata o le sauninga o whainga taulanga ia o lo vaai ai le tangata iuteia. O mea uma lava ia o le ata. Lena tatou mata i whaipu mua o le matarupule se fulu, fa mai awa o le tūla fono wa iai le ata o mea le lei atali. So o mea uma lava, ua nā o se ata, lea o lo tala no mai ele tustala o Eperu, ai nei loa tino i le tangata lene e moa ia Iesu Keriso. So, we know that from chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, we're talking about Jesus Christ in his superiority to all things, but here we see him in the fact that he is the great high priest in the order of Melchizedek, or the order of, he's a forever priest, and he serves in a heavenly tabernacle. So we now know and understand that everything that the Jewish people would see with regards to that they see the temple, that they see the old covenant and the way that they would carry out their services in the temple, the sacrifices, the roles of the priesthood, all of those things were but a shadow. We see that in verse 1 of chapter 10. It says, "For the law, having a shadow of the good things to come." That everything that the Jew would, as we know, the Hebrew author or the writer of the book of Hebrews is writing to these Jewish people. When they see the temple, when they see the sacrifices, when they see the old system, they were all a shadow pointing and fulfilled by the person of Jesus Christ. Amen. E tau numai lola tātou i le mataupule se fulu. E mataupule se fulu na tātou wa ai e whaipu mua, wa nā o se ata. E whaipu e lua mai, whaipu e tolu. Wha mai o le taulanga o sauninga tuwai, o mea uma lava sa whaapea o na whaatau nuina i le aso me le aso, ai wha mai ea, e lei mawhai o na ave e sei na ile ang sala a. Na le whai mai le whaipu na e tolu. A o ia taulanga, na whaamanatu ai le ang sala. So, o tau whainga taulanga, whai taulanga, ma povi, poa, ma oti. Wha mai na avea ma awala e whaamanatu ai le ang sala. Ai li mawhai o na ave e sei na ile ang sala. Whai poe whase o whai poe ono wha mai o le taulanga fo i lea na saunia tangata iuteia. Ua avea ma nā o se mea whaatino a ua le iai le loto le tangata. So remembering from verses 1 through to 6, we see that the old sacrifice, the old system, the old ways of sacrifice, they were but a shadow. Christ fulfilled that. He was the perfect sacrifice. Verses 2 to 3, actually verse 3 says that the sacrifices that they offered was a reminder of their sin. It never removed their sin, but it actually reminded them that they still had their sin. It only covered their sin. And then we see there in verses 4 to 6, that the sacrifices that they would give were only offering it out of routine, but their hearts went with it. Remember that part?
So le lai tatou manatuai, ua whaalea ngā ina le sauninga o le mea tuai. O nā ngai mai lola i e tātou, i le vaipula e fitu e o vaipua se fulu. Le sa whaangata i le tātou mata upu taluai. E tolu ni mai ngana tātou wa ai, le taulanga atoatoa, e maua mai le taulanga atoatoa. We saw in verses 7 through to 10, there were three things that we saw that we or affected with regards to the perfect sacrifice. So tolu ni mai ngana tātou maua mai I le taulanga atoatoa, whaipua fitu na tātou I loa ai, o le whina ngalo o le atua. Mana tua nei whai me whaipua fitu le atua, sila maia, o te alu atu, e whaia lou whina ngalo. O le taulanga atoatoa, o le taulanga na saunia Iesu Keriso, o le taulanga na whaatino Iesu Keriso, e atoatoa, aisea, ona o le whina ngalo o le atua. Lua, tātou te mau whaipua valu ma le whaipua iwa, o le isi vaenga I atoatoa I le taulanga na saunia Iesu Keriso, ona o le taulanga lea na saunia Iesu Keriso, ua whaapea ona ave e seina ai le mea na mua, e le mea lona lua, po le mea sili. Le lata te mau le whainga le whaipua iwa, ua ave e seina ai e ia le mea na mua, ina ia whaatu mawina lona lua. So e atoatoa le taulanga na saunia Iesu Keriso mua, ona o le whina ngalo le atua. Lua, whamele whaipuna iwa, wa ave e seina le mea mua, lona winga, wa ave e seina taulanga na whaia e sa levi, ma whai taulanga, wa ave e seina le mea mua, ina ia whaatu mawina le mea lona lua. O le ale mea lona lua, le taulanga lea na saunia Iesu Keriso. Praise the Lord. Malona tolu lena whai ua tatum ta pule se furu. O le whina ngalo lea ua whaapa ia ina ai I tātou I le taulanga, I le tino o Iesu Keriso na whai whaasasi. Le vaenga lona tolu lena na whaangata mai le tātou mata upu le vai I le asosa na whaangata mai I le tāpule se furu. Whamai o le taulanga lena saunia Iesu Keriso ua whaapa ia ina ai e o talitonu na whaatuatua Ya Iesu Keriso. Praise the Lord. Ele ma fai e taulanga ia na saunia sa levi, ma fai taulanga sili, taulanga I povipoa, ma oti, ma maamoe, ma manu whenenei, ele ma fai e taulanga na ona whaapa ia ina. Ai o le taulanga lea na saunia Iesu Keriso, lea mo ma fai e ona whaapa ia ina I tātou e o talitonu ya Iesu Keriso. So mana ia o atana e tolu There are three things that we looked at in chapter 10 that we view with regards to or observe with regards to the perfect sacrifice. Who is the perfect sacrifice? Jesus Christ himself. And the first reason why this is the perfect sacrifice we see in verse 7. And in verse 7 it says, it's a quote from the Old Testament, "Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God." The perfect sacrifice, the death of Jesus Christ, was the will of God. That's why it's a perfect sacrifice. It's a perfect sacrifice because it is the will of God to sacrifice his one and only Son. Amen? The second reason why it's a perfect sacrifice is because in verse 8 and 9, at the end of 8 and 9, it says there, he takes away the first that he may establish the second. So the death of Jesus Christ is perfect. His sacrifice is perfect, and the fact that it removes the old system, the old system is taken away so that the first can be established, that the second can be established. So the first is removed, the old system is removed, the sacrifices of the bulls, the calves, the lambs are removed, the blood sacrifices of the animals are removed, and the second is established, and it's established forever. That's the perfect sacrifice, right? So Jesus' sacrifice is the second sacrifice that is established forever. The third reason that we looked at why Jesus Christ's sacrifice is perfect, we found in verse 10 that in this sacrifice, this perfect sacrifice, it sanctifies those who believe and have faith in Jesus Christ. Amen?
So, there are three things that we looked at in our last study, last time we were in this book. Today, we want to look at verses 11 to 18, and we're going to look at the last 4. There are 4 more reasons as to why this sacrifice was perfect. Amen. So, if whārani vaenga tātou te whia tilo ai I le tai au le dei, mai le whaipu se furu ma le tasi e o le whaipu se furu ma le valu. Pe e tau au whai ai le manatu lea o Iesu Keriso o le taulanga ua atoatoa. O le taulanga atoatoa, le taulanga lea na saunia e Iesu Keriso. A mauna o tosi whamole sila ane I whai upuna ai o le a o whai tauina I le whaperatania o na tatou whai tauina whaatasile I le wha Samoa. 11. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. 15. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, "This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them." 17. Then he adds, "Their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now where there is remission of these, there is no longer an offering for sins." Pepusuma tasi whamole tato whaitau whaatasi ia. Wa tutu fo I whaitau langa uma, wa au auna I le aso ma le aso. O lo ala tua o ia lava tau langa, e le mawhaia ona ale se ina o anusala. Pei tae ane o ia, na apatua e ia le tau langa e tasi o anusala. Ona nofo lea o ia I le tu tamatau o le atua e whaarapau. Lolo whaatalitali atu ai pea, se ia avea I lātou o e whai o ia mo lātou fili, ma mea e tu ai o na ao. A wā o le taulanga e tasi, ua whaatotoa I nai e ia e whaavavau, o e ua whaapa ia ina. O loo moni maunga I ai fo I lea ngāpa ia ia e tātou. A wā ua uma o na mua I whetalai mai o ia. O le whea haina lava le nei o te whaia mai lātou. Pe a mawai atu I aso. O loo whetalai mai ai le alii. O te tui atu aku tula whono I o lātou loto. Ma o tusi ai I o lātou mawhauwhau. O a lātou mamasala fo'i ma o lātou solitula whono. O te le toe mana tua lava. O le nei, o le mea o iai le whaamanga loina o ia mea. Ua le ai se toe taunanga mo le anasala. So o lo tatou tilo mamata o Iesu Keriso le taulanga atoatoa. Ai mai tau mai le lele tatou matauku a le o tatou vaava ai o Iesu o le whai taulanga silisili. O lo ngā lue o ia I le whale whataa whai wha le lani. Ai le foi la o tatou matamata e o I le taulanga na ia saunia e silisili le taulanga a Iesu Keriso ona o le taulanga ua atoatoa. Tolu vahenga ia na tatou matamata mai ai a o le taulanga ua atoatoa ona o le finangalo le atua. Lua o le taulanga ua atoatoa ina ua silisili le taulanga lea I le taulanga o le sauninga na mua. Tolu o tatou I lofo I ua atoatoa le taulanga lea ina ua bea le taulanga lea ma wala e whaapa ia I nai I tātou e o tani tonu ma whaatuatua I a Keriso. Numera wha, o tātou wa ai ai nei I le whaipua suma tasi o le whaipua suma lua wha mai o le taulanga lea ua atoatoa uma whai ai o na ave ese nai le angasaka. Praise the Lord. So we've looked at 3 reasons why this sacrifice is perfect. And the 4th reason is what we've come to today. And in verse 11 and 12, we see the 4th reason is that this sacrifice is perfect is because it removes sin. It takes away sin.
Praise the Lord. A tato wa ai le fai pue suma ta si fa mai wa tutu fai taulanga wa au auna I le aso ma le aso o lo avatu so o ia lava taulanga e le mawhaia lava o na abe ese ina ai o anga sala. Lea la wa tato I loa o taulanga ia na whaia fai taulanga a le whenga inga tuwai ma le sawi inga tuwai. O taulanga ia na wa ai ai tangata iuteia na whaia le whale I le malu malu ma whaia sauninga e whai taulanga sili. E le I mawhaia taulanga na o na abe ese ina ai anga sala. Matua le mta po e lua o na fai po e se fulu ma le fai le mta po lava lea o Eperu le tusi Eperu fa mai o le nei wa iai ile fai po e fa o le fai pu lava na mta po se fulu a wa ele mafai o na ave e seina o anga sala I le toto o pogi poa maoti e ofo I la I le salamo e tomis fuma le lua I le tusi lea o lo fai tawina e tangata iuteia lo la tau lava tu la fono lo la tau lava tusi e fai salamo e o I tusi o lo iai mau e au maia I ata I tatou o taulanga na saunia e fai taulanga wana o na ufi ai le anga sala peila le salamo na e tolus fuma le lua fai upu mua fai mai amu ia le tangata ua whaamanga loina lo na soli tula fono ma ua ufitia lana anga sala so I le whenga tuwai ma le sauninga tuwai fa mai o le toto manu ma povi poa ma oti wana o na ufitia ai le anga sala salamo fo ina e valu suma lima fa upu e lua fa mai le fai tau ua e whaamanga loina le ani o le anga alonu ua e ufitia a la tau anga sala. So e loa le tangata iuteia o taulanga ma sauninga o taulanga wana ona ufitia I anga sala. A lea la o tatu I loa le tai ale nei fa mai le fai po suma le lua peita I ane o ia na abatua e ia le taulanga e tasi mo anga sala. Praise the Lord. That when we read in verse 11 this morning, every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. So as the Jews heard this read out in the letter, they knew straight away, yeah, that's right, we see the priest offering up the bulls, the calves, the lambs, and the blood of those animals could only cover their sin. Because it says there in verse 4 of chapter 10, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. We even see in the Jewish Old Testament and in the Psalms, in Psalms 32 verse 1, it says there, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. In Psalms 85 verse 2, we see there, you have forgiven the iniquity of your people, you have covered all their sin. So in the old system, the blood sacrifices that the animals were offered by the priests, their sins were only covered. But then we read in verse 12 this morning, it says, but this man Jesus, after he had offered one sacrifice, that's the sacrifice we're talking about, he's offered one perfect sacrifice, it says, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Remember we talked about when Jesus sat down at the right hand of God? What was that picture about? The work was finished. The work was complete. Amen? For mai le whai puna suma lua, peita ia ne, na abatua e ia le taulanga e tasi mo amasala, o na nofo lea o ie le tū tamatau o le atua. Amen? Le whamei e peru mta upo mua whai upo e toru whamei na ia whaamamaina lava e ia a tātou amasala. Whamei e peru na iwa whai pasuma le lua o lona lava toto ua maua ai le tongi yola e whaamavau. Ai mana tu natu I upu na whaamamaina. Ai mana tu natu ipu Samoan o le tongi yola. O le ale winga o upuna. O le winga o upuna ua tātou I loa ai ua whaapea. Ona ave eseina a tātou na sala. Le whamei Ioane Papatiso, Ioane tāpu mua, whai koe luas whamaliwa, whamei whaauta, upu ia Ioane Papatiso, whaauta I le tamai mā moe a le atua,
Nate abe esea le angasala ale lalolana. Tatu iloa le lau tatu iloa le se sengo le saunina tuai le whenenga tuai, le toto te mai ma moe, ma manu, wana o na ufitia. Ne whai mei le salamo ia la whai salamo, wana o na ufitia ia le angasala. Ai tatu tau nuu mai i le taulanga e tasi, lea na saunia Iesu Keriso, le tau nuu wai upua Ioane Papatiso, whauta i le tau mai ma moe le atua, nate ave ese le angasala ale lalolani. Praise the Lord now. That when we look at the old system, when we look at the old sacrifice, the blood of bulls, lambs, and the animal sacrifices that the priests would offer could only cover their sins. But then we read in verse 12, but this man, after he had offered the one perfect sacrifice, sat down at the right hand of God. Then he fulfilled the words of John the Baptist. We all remember the famous words of John the Baptist in verse 29 of chapter 1. I'll just read that verse for us. John says, the next day, John saw Jesus coming toward him. And these are the words of John the Baptist. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Praise the Lord. That's why it's a perfect sacrifice. All the other sacrifices that the Jews would see in their old system, could only cover their sin. Whereas the one sacrifice, the one perfect sacrifice that Jesus Christ offered was perfect because it removed our sin. Praise the Lord. That's why the book of Romans says that therefore there is now no condemnation. Mafuangana le fa mei poko ai le tusia Roman ta koe valu fe kumua fa mei ele o to yai se fa asala ye o ya Keriso Iesu. I say wa ave se no na wa sala. Ina ua e tali tomu ma fa atoatoa ia Iesu Keriso. Ele o to ufiufitia tato wa sala i le toto manu po toto povipoa ma oti. A ua i le taulanga lea wa atoatoa wa ave esea tato wa sala. Praise the Lord. Mana iba tato fai tau mai le tusina mua li Ioane taku mua. Pe koe fitu nei numa tato lau papa. Se fai tau fata si mai le fai puna ka mon mole pe a maua lau tusi. Mua li Ioane taku mua. Fai koe fitu. Ia. Aia fai tato te Samovali i le marama. Whapei ona iai o ia i le marama. Ona tato mafuta fatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto foi o Iesu Keriso no nalo. E whano mai nai tato i sala umalama. Amen. Just read that in English. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Praise the Lord. Ni tato wola, ma ie ola, ma ia o wola, ma mauti noa, ua whaapea o na ave e se ina tato wanga sala. I le taulanga lea, le taulanga lea ua atoatoa. Le taulanga lea o tato tala noa i le ni tai au. Lona lua, sila ane lalo le whaipa suma le tolu. Maua whama mole whai tau. Ia. O fata i tatea tuai. Se ia me la tu e fai o ia mo la tu fili. Ma me tu ai ona au. O le manatu lona lua o le tai au le nei ma o tatou tau numa iai le manatu lona lima. Tatou te vaava ai i le taulanga lea ua atoatoa. O le ale mafuanga, lea ua tatou iloa e abe sinai le anga sala. O le manatu lona lua o le tai au le nei, ua tatou iloa e foi, ua faa umatia e ia le fili. So we now have come to the second point of this morning's sermon, but this is the fifth point with regards to this portion of Scripture, where we are looking at the reasons why the sacrifice was perfect. So this morning we've seen that the sacrifice is perfect, or Jesus Christ, His death, the sacrifice of the Son of God was perfect because it removed or taken away our sins. But second of all, in verse 13, we read these words, from that time waiting till His enemies are made His footstool. We now see that His sacrifice is perfect is because it destroys His enemies. Praise the Lord. The iele atua.
O le mafuanga lea lona lua lea o te fia au mai le tai au le nei. Ua tātou I loa nei. Ua whaapea o na ele ngata ina abe e se ina ia tātou anga sala. Ai ua whaapea foi o na wha umatia ai le fili. I upu I olo au mai whaipa sumatolu. O lo o tusi si mai foi le tusi tala al Eperu. I le salamo se lau se fulu whaipu mua mua. Wha mai le salamo se lau se fulu whaipu mua mua. Ua tulei mai le awhionga Iova I lo ua ligi. Ia e nofo I lo I tū tamatau. Se ia o whaia he ua ita ia te oe. Ma mea e tū wai o wai. O le taulanga lea ua atoatoa. Ua atoatoa ma ua ele aisona wha le tonu. Ina ua tātou wa aia o le taulanga ua whaapea o na wha umatia ai o na fili. E tolu ni manatu e fia wha matala ina ai le manatu lea a. O le manatu mua mua ua whaapea o na wha umatia ai le mahalosi o le oti. Manatu o le oti o le fili mahalosi lea o lo wha o ngai le ti a polo. E wha matau wai le tangata, ia matangata iona po nei. Tatou longo fia e le wha mai lea o lo whiangwa lua I solo a. O le oti o se mea wha matau. A ina wa maliu Iesu Keriso ma ua ato o toa le taulanga lea. O le isi vaina tātou te wa ai ai. O le ato o toa le taulanga lea. Ua wha matia ai le fili. Praise the Lord a. O le ale fili lea lo tala noa mai ai. O le fili o le oti. So, mtaku e lua le Eperu na wha mai le tusitala Eperu whai pasuma wha. O le nei. Ina wa iai le wha. Ina ua iai le wha nau le tino tangata ola. Na whaapea foi o na ua iai a te ia. Ina ia wha umatia e ia ilona maliu. O lea ua iai le maalo e oti ai. O le ti a polo lea. Praise the Lord. So o le taulanga lea, ua atoatoa, ai sea, ina ua whaapea o na wha umatia e ia. Le fili lea, o le oti. Praise the Lord. Lea whai mei e foi ia Paulo i le mua koronito. A lona mta upo e suma le lima, whai upo e lima suma wha, ma le lima suma lima a. Ma le o tia o whea o iai lo tui, le tunga mau, o whea o iai lo manamalo. So leo ua tātou wola nei, ona o le taulanga po o le taulanga ato toa lea I ala I le maliua Iesu Keriso, o tātou wola manumalo, ina ua whaamatia Iesu le oti, le maalosi le oti a. Le whai mai e limta apuna e lua le Eperu whai mai ua whaamatia e ia I lona maliu o lea wa iai le maalo e oti ai. O ai au lo iai le maalo e oti ai, le tia apolo. A le tau langa wa atoa, ina ua whaamatia e Iesu le maalo le tia apolo. Praise the Lord. The first reason why we look at the fact that Jesus Christ is the perfect sacrifice is because we also look at verse 13 and it tells us that through this perfect sacrifice, through his death, through his perfect plan to redeem mankind, was that it destroyed his enemies. And in Hebrews chapter 2, verse 14, it tells us one of the first enemies that were destroyed, and that was death itself. When we look at verse 14, we read there, "Inasmuch then as children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil." Amen? So through Jesus Christ's perfect sacrifice, he destroyed the power of death, who the devil had. That's the power of the devil that he has over people right now. He tries to put people into or make them afraid of death. But through Jesus Christ, we now understand that death is our doorway to our hope. Amen? Ona o le maliu o Iesu Keriso, ona o le taulanga atoatoa lea, o tātou ilo ai, o le maliu o le tangata whaatuatua, o lana awala lea ifea, I le manuia. Praise God. Amen. Lesi vaenga tātou te vaai o whaumatia le fili. Tātou te iloa, ina ua manu maa lo lea li o Iesu Keriso, ia li sili mana au. Lefa mai Kolose lua. Kolose lua whamon mole sue e lau to see. The second reason why we see that through this perfect sacrifice, he destroys his enemies is that Christ, through his perfect sacrifice, through his death, not only has destroyed the power of death, but he has triumphed over the enemy.
Kolose lua alona fai pue sfuma le lima. Se fai tau mai le tato fai pule na whamon mole ia. O mona su e seina e ia o ali sili ma fai pule. O na whaalia mai lea o i lātou ia i loa uma. Ua manu malo o ia ia te i lātou i lea lava mea. Mana tua o lo tala nole fai pule na. Ua uma ona tu e seina o ia o ali ma fai pule. O li ma fai pule i le whaasamoa o auna le ti apolo o auna satani. Ai whamai ale fai unga fai upu, whamai ua manu malo o ia te i lātou. Whapewhea, ona o le taulaga ua atoatoa. O lona maliu, ua manu malo ai, le li leo Iesu Keriso le tangata lea i ngoa ia Iesu Keriso, o le mafua angai atoatoa i lana taulaga, ina ua malo ia li ma fai pule. The second reason why, Colossians 2 verse 15, it says, having disarmed principalities and powers. Satan and his enemies and his armies have been disarmed because Christ has triumphed over them. It says there in verse 15, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. How? Through the perfect sacrifice. Praise the Lord. Mana ka aina muli o te fia au mai e whaamautuwi nei le manatu lea. Nai le wha mai wha suma tolu i le tai aule nei. Wha mai se ia a vea i lātou o e whai o ia mo lātou whiri. Ma mea e tū wai ona vai. E iei le aso e a whio mai e Iesu Keriso. Ma nofo tupu o ia o le tupu manu malo. Mana ia upo tanielu. E upo tanielu i le mtapo e lua whai koe whasuma wha. E whamatala ai le tupu lea manu malo. Whamai le tanielu e lua alona whai upo e wha se furu man wha. O na pō o ia tupu e whaatui nai e le atua o le langi o le malo e le wha umatia e wha abavau. O lea malo foi e le tui na atuia i se tasi nuu na te tui momomoina ma wha umatia ia malo umalava a o ia e tu maulava e wha abavau. O ai e tui na tua e le atua le malo e wha abavau. Le wha mai le whai unga nao o le moni mau le atanielu. O ia e tu maulava e wha abavau. Le tala nota atou i le whai taulanga sili e wha abavau. Le tala nota atou ia Iesu Keriso. Ai le whai mai le tusi o le whenga tuwai o tangata iuteia ia o lo whaanongolongo le tusi a Eperu. O lo whai mai tanielu. E iei le tupu o le manu malo. E iei le mesia le o lo ta ua le whenga tuwai. E a vea o ia mali o le malo e whaavavau. Praise the Lord. Ai wha mai na tusi a Eperu le tai au le nei. Wha mai. O lo whaatalitali o ia. Se ia vea i lātou e whai o ia mo lātou whiri. Ma mea e tū wai ona a au. Praise the Lord. Lono winga. O Iesu Keriso. E tātou te iloa o le taulanga e atoatoa. A wai no fo tupu o ia o le tupu manu malo. Le whai mai ele pese na tātou pese le tai au le nei Filipi e lua alona whai ko se furu. Whai mai ina ia to tuli o tuli vai umalava i le suafo Iesu. O e o le lanu. O e i le lalo lani. Ma e o lalo o le lalo lani. O e le lalo lani. O le tia apolo mana au. Ai whai mai e le aso e to tuli umai atu li vai i le suafa o Iesu Keriso. O le ale ata le na. O le ata le na. O whao matia e ia le fili. Praise the Lord. In Philippians chapter 2, verses 10. And we read here in verse 10 that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on the earth and those under the earth. Praise the Lord. Every knee will bow, including Satan, the enemies, and his armies. They'll all bow down to the wonderful name of Jesus Christ. That's the other reason why it's a perfect sacrifice. Amen? O le si mafuanga le na, pe na whai mai le whai i koe suma tolu o lo whakatalitali atu ai pēr se ia a vea i lātou o e whai o ia mō lātou whiki ma mea tu ai ona a au. Praise the Lord. So, tātou a ngai la i le mea lona ono.
Le mea ona ono o tātou wa ai nei. I le mafuanga ua atoatoa ele taulanga lea a. Le isi mafuanga, po le manatu lona tolu le tai au le nei, a le manatu lona ono lea i le nei vaenga o le tusia Eperu ni tāpu se furu. Tātou te mau e whai pa sifuma wha. Pa mai whai pa sifuma wha, a wā o le taulanga e tasi, ua wha atoatoa i nai e ia e wha alavau. E ua wha pa ia ina. O le manatu lea, wha pēr, ua wha atoatoa ina e wha alavau. He ua wha pa ia ina. O le isi mafuanga o le atoatoa o le taulanga na saumia Iesu Keriso. E wha pēr o na wha atoatoa ina i tātou. E wha alavau. O i tātou, tātou ia ua wha pa ia ina. Praise the Lord. Tātou ia ua wha aolaina. A whai o oe o le tangata tani tonu, ma wha atuatua ia Iesu Keriso. Wha mai e wha atoatoa ina o e wha alavau. Praise the Lord. Mana tua, o le tangata waolaina, a e talia Iesu, ma tani tonu i lau loto, na maliu o ia, ma toi tū mai o ia na ie oti. Wha mai le whionga pa ia lea tua, e wha aolaina i oe. Lona wina, e tauami o tonu wina fua oe ono Iesu Keriso. O na alea, o na wha pa ia ina lea i tātou, e le ngaluenga a le nganga pa ia yaso umalava a. Yaso ta itasi. O na alea, o na wha atoatoa ina leo i tātou e whaavavau, pēa oti tātou, ia pēa whio mai Iesu Keriso, tātou o whaatasi le langi. O na alea, wha atoatoa ina leo i tātou. There's a wonderful picture here of the life of our salvation. That when we read there in verse 14, for by one offering, we're talking about the perfect sacrifice, we're talking about that perfect offering. Verse 14 says, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Praise the Lord. Remember the steps of our salvation, right? Our salvation is number one, when we put our faith and our trust in Jesus Christ, we have been justified. Then we go through our life of sanctification. And we now understand that being sanctified happens every day. Every moment, every minute. The Holy Spirit continues to remind us of His will. And then this part here, verse 14, for by one offering He has perfected forever. That as saints, as believers, we are perfected forever in Christ. Our glorification. That whether we die first or whether the Lord comes and we are taken away in glory, our glorification, we're perfected forever. Because of what? Because of this perfect sacrifice. Pea tātou mata I le taulanga lea o atoatoa. Ua mawhai ai, o na wha atoatoa ina I tātou e whaavavau. E mana ia upua Paulo, e maua le Filipi. Filipi alona mata apue tonu. Se i o whaita wina whai upui a Paulo I le whai koe valu mai whai koe iwa. Whamai upua Paulo I le tusi lea, o le nei foi e moni lava o lo manatu. Ua lea o ngā mea umalava ona o le siri e se o le poto I la Keriso Iesu lo ua lii. Ona o ia ua o whaalea o ngā ina mea uma ma o manatu o taota lava ia mea ina ia o maua Keriso. Whamela ia o Paulo le whaipue e iwa. Leo tatu I loa le loto a toa Paulo, whamai wa lea o ngā mea uma. Whamai ia Paulo o taota mea uma. Ai mawhau I le upuna o taota, I lona upu wha neni o le upu o tā ue Paulo, o le whiama mau, o le winga nā upu neni. Ai le lai au mei le wha Samoa, o taota mea uma. A le mea na mo wha atusa I Paulo, mea uma lava na ia maua. So o taota uma mea uma, ina ua maua Keriso. Leo langa suia o te lofo I whapena uma tātou. A whai o oio le tangata wha atuatua. So se tasi o lo whaanongolongo mai le tai aule nei, ina ua e maua Keriso, wa siri a te oe Iesu, au mea uma lava na e manatu iai, o taota uma mea uma na Ona whamai lea Paulo le whaipue iwa, whamai, ia maua fo I e au wa ia te ia, e le ia te au sa uami o tonu nai le tu la fono. O upu ia le tangata ua ia I loa atoatoa le sili ese o le lei o le taulanga atoatoa le olo tatu tala noa. Le tangata na saunia le taulanga atoatoa. Whamai Paulo, whamai e le ia te au sa uami o tonu nai le tu la fono.
ae peita I na o lea, o loo I le whaatua ia Keriso, o le a mio tonu lea mai lea tua, I le whaatua. Praise the Lord. O le manatu e tonu lea o tau na whai le tato mataupu, o whaatua ina I tato e whaavavau, he o whapai ina a. E whamai paulo, o le tauami o le whaatua ina o I tato, tato te maua ona o Iesu Keriso. Ai sea, me le whamai paulo, e le ia te au sa uami o tonu a. E le o ia te au sa uami o tonu. Ai na o lea. O le ale rami o tonu le whamai ia paulo, whamai o loo I le whaatua ia Keriso. O le ami o tonu lea mai lea tua, I le whaatua. Amen. Na le manatu tato, me, whea na whaatua ina, e te me pa ua iau, e te me o te masala e o ilo manatu. A le whamai paulo, e le ai masa ua me o tonu nai le tū la whono. Le ale wingo le tala dea, e le ai masa ua me o ua tonu. A e le a me o ua tonu, na le whamai la paulo, whamai o le whaatua ia Iesu. Whamai, o le a me o tonu dea, mai lea tua, I le whaatua. Kala marama tātua. O le atoatoa lea e nau I eira whionga lea tua le tai awe ni, o lo whaatuatua ia Iesu Keriso. E le aisa tātua wa mi o tonu, e le aisa wa mi o tonu, e nā o le whaatuatua, mai lea tua. O ai lea, Iesu Keriso, na saunia le tauranga atoatoa. Praise the Lord. Then when we look at this verse here, verse 14, and it says, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. And then I love the way that Paul explains it in Philippians chapter 3. In Philippians chapter 3, verse 8 and 9, Paul says these things. Yet indeed I count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I suffered the loss of all things. Paul was a wealthy man. Paul was an academically inclined person. He was the Pharisee of all Pharisees. So he had a leadership role in the community. But Paul says there in verse 8, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. The English word there is rubbish, but the Greek word that actually explains rubbish is actually dung. So that's how Paul considered what he had in this life. And then he goes on and he goes, that I may gain Christ. And in verse 9 he says, and be found in him. And listen to these words. Paul says, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. When we look at the perfecting of the saints, this sacrifice, this perfect sacrifice, it says there in verse 14 this morning, it says, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. That's us. Praise the Lord. We are being perfected. But I love the words that Paul says. He says, not my own righteousness. I have nothing right in me. Paul even says in another letter, O wretched man that I am. We're sinners. Even by nature. Even in our current state, in our saved state, we still fall. But Paul says, not in my own righteousness, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God. Praise the Lord. That our righteousness, we should continually say that our righteousness is in Christ, is faith in Christ. Praise the Lord. Ma le vaina muli o te fiatala noa le tai awe ni. O le vaina muli le mau le fai suma le 5 euro fai suma le valu. O le manatu lea, pe tawa fai mai a manatu e fitu I le manatu le fitu. Na fai mai fai suma 5, o lo moli mau mai e foi le nana pa ia yapi tātou. A wā ua uma ona mua I whetalai mai o ia, o le whea ngaina lava le nei o te whaia mai lātou, pe a mawai atu ia aso. Le ale whea ngaina, o le whea ngaina fōu. Le ale whea ngaina fōu. Ale whea ngaina fōu le wha umai whakwe suma le onuma suma fitu, wha mai o te tuina atu au tu la whona I o lātou loto,
ma o tusi ai o lātou mawhauwhau, o a lātou wangasala fo'i ma o lātou soli tūla whono, o te le toe mana tua lava. Wheme mai upuia, o upuia mai le profeta o Yeremia. Mantuana tātou sue fo'i upuia, olo au mai a fo'i e tusitala Eperu. Ai e toe tusi lima le tusitala o Eperu ma le hanga pa ia, I tangata iu teia I olo whaita winga le tusi. Tangata iu teia, o le tau profeta Yeremia, nei a au mai a upu ia. O ha upu, whamai, o te tu wina atu au tu la whono I o lātou loto, ma tusi I o lātou ma whau, o te o lātou wanga sala fo'i mo lātou soli tu la whono, o te le toe mana tua. Whapewhea, e ala I le taulanga ua atoatoa. So o le nano ta ina lepe I pulu nau I ai le tusitala o Eperu. Ina ia whaamala malama le tangata iu taia. O lo tusi mai a Yeremia. Le profeta nai le tau tusi o le whea nai na tuai a. Lea malava lo fina ngalo I ai le atua. E whaatau wina malava. I le tangata lea I ngoa ia Iesu Keriso. Malana taulanga ua a toa toa. Praise the Lord. That when we look at verses 15 through to 18, just to finish us off this morning, from 15 through to 18, but the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. Which covenant? What covenant is this particular verse talking about? It's the new covenant. But this covenant is actually spoken about or prophesied about in the book of Jeremiah. So in the Old Testament, the Hebrew writer, the Holy Spirit, is pointing all of these Hebrews and all of these Jewish people, look, even Jeremiah spoke about the new covenant. Jeremiah prophesied about the new covenant. This new covenant, in verse 16, it says, I will put my laws into their hearts and their minds I will write them. And it says in verse 17, and he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. How? Because of the perfect sacrifice. Praise the Lord. The perfect sacrifice affected or started the new covenant. What was the perfect sacrifice? The blood of the perfect Lamb, Jesus Christ himself. Amen? Lela atatou wa'awa ai I le atoatoa o le upu le atua I le nitai au. Whamai lea o le whaipuna suma walu, e whai ue le tatou mtau. Ku whamai whaipua suma walu, o lene, o le mea o iai le whaama ngaloina o ia mea, ua le se toe taulanga, mo le ansara. Ua le ai se toe taulanga, mo le ansara. Praise the Lord. E le toi e se taulanga mo le ansala. Ai nā o le naunota ingo le fionga pa ia le atua le tai au ni. O le loto salamo. Praise the Lord. Whai wina la mta ko le tai au ni I le lua le Peteru. Whai koe mta koe tolu. Lua le Peteru mta koe tolu whai koe iba. I'd like to finish off my sermon this morning with 2 Peter chapter 3 verse 9. It reads there, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Praise the Lord. That as the writer of the Hebrews takes us through these verses this morning, that the verses are calling for the Jews to put their faith and their trust in the perfect Lamb, in the perfect sacrifice, the one who has fulfilled all of the promises, the one who has enacted the new covenant. That is the perfect sacrifice that was completed and finished by Jesus Christ. And that message hasn't changed today, brothers and sisters. That message of repentance still remains today. And in that verse 9 of 2 Peter chapter 3, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. The Lord is patient, but his judgment is coming. But it doesn't mean that his will has changed. His will remains the same. It says there at the end of verse 9, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
May we encourage you, whether you be listening online, whether it be our family here in the house, that we all come to that knowledge of this perfect sacrifice and repent before our God. That we come back to that salvation message. That salvation message is faith in Christ alone. Believing in his death, believing in his perfect sacrifice, believing in his resurrection, and that he continues to be our high priest in heaven at the moment. Vidia lea tua. O tatou mataupu lea sa tatou wa ai nei vai aso ye lua fitu vaenga o tatou matamata I le taulaga ua atoatoa. Fai poe fitu o lo iai o le finangalo lea tua lua. Fai poe valu mal fai poe iwa o sili le taulaga o le sauninga o mea na mua. O le vaenga e tolu. O le taulaga ua atoatoa ina ua whaapa ina ai ye ua talitonu ma whaatuatua ya Iesu Keriso. Numero 4, e atoatoa le taulaga ina ua ave e seina ai le anasala. 5, le taiao le nei tatou matamata fai poe suma tolu ua wha umatia ai le fili. Ono, fai poe suma wha ua wha atoatoa ina ai ye ua whaapa ina. Malona fitu, ua whaatauru ina ai le whea ne ngā fōu na fola ina mai. So just to finish us off, we looked at this morning, or the last 2 Sundays, the perfect sacrifice. Jesus is superior in all things, right? Even his sacrifice was superior. And there are 7 reasons that we looked at over the last 2 Sundays. And number 1 is found in verse 7, is that it's a perfect sacrifice because it's the will of God. 2, found in verse 8 and 9, it replaced the old system. Remember? It replaced the first so that the second can be established. 3rd, verse 10 teaches us that it sanctifies us as believers. Praise the Lord. That's why it's a perfect sacrifice. 4, we read this morning, verse 11 and verse 12, that it's a perfect sacrifice because it removes sin. Does it cover sin? It takes it away. Praise God. 5, verse 13, it says it destroyed his enemies. And that one day every knee will bow and confess that Jesus is Lord. Number 6, verse 14, it perfects the saints forever. Amen? So remember Paul, that he counts all things lost and counts them rubbish because of Jesus Christ, his righteousness. And last but not least, verse 15 to 18, it fulfills the promise of the new covenant. The perfect sacrifice, his death, was the fulfillment of the new covenant. And praise the Lord. Talitonu tātou o le whiau lea. E mō tātou E le mō na o tangata Eperu ia na tusi ia lea whionga pa ia lea tua. Ai mō tātou e mō le lalonangi I le taimi le nei. E mō tangata uma I le taimi le nei. Ina ia tuu lau whaatuatua ia Iesu Keriso. Malona maliu, male taulanga wa atoatoa. Praise the Lord. E tātou tūlai mai. Hau lea hau taita ina I tātou le talo ma lola wa whaalongolongo. Ia me se fo I tātou umalava manai o tātou ainga. O lo whaapeona whaalongolongo mai. Lunga lo pena ta whailangi le nitai au. A tātou talo whaatasi. Ina ia tātou avatu le whaafetai le atua awala na upu I le nitai au. Let us pray. Whaafetai tele tama. Ono o lo alofa. Lo wanga le nei. Ua matou whaalongolongo. Le taulanga atoatoa. Na e saunia. E ala I le maliu. O lo walopele o Iesu Keriso. Lea ua matou I loa mai nei. To tonu o lau tusipa ia. O le taulanga ua atoatoa. E tasi. Ai maangalo ai I mātou. E oo I le whaavavau. O le ananga maulalu. Mātou te whaafoi atu ai. Le vi inga ia te oe. Ona o mea siri siri. Ua e whaia mo I mātou. Ma walunga lovi inga. Nei maso unga.
e maso e o le whaavavau. o le whawa. Amen ma amen. 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 Lord, we thank you this morning and we continue to give you praise. We thank you for the perfect sacrifice through your Son, Jesus Christ. Lord, we have heard this morning that such an amazing insight, Lord Father God, into everything that you have prepared from redeeming us, the atonement for our sin, Lord Father God. The wages of sin was death, but yet, Lord Father God, you have paid that debt through the death of your Son, Jesus Christ, through the perfect sacrifice that he gave. And now we have eternal hope because we put our faith and our trust in you. Pray for all of our families that are not able to be with us this morning but are listening online. Pray for our families overseas, Lord Father God, that you will continue to challenge their hearts and move in their hearts and stir their hearts towards the things of you. We thank you once again for the perfect sacrifice that your Son had given for us in the redemption of us, Lord Father God, back to you, a holy God. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Yeah, whamangia te lele atua, tatu ainga le netai a ono Iesu. Amen.